Yes, ibintu ntabwo bimeze neza muri access zigiye zitandukanye za territoire ya Rucuro. Tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye ikomeje kubera mu bice bigiye bitandukanye ariko muri groupement ya Binza, Kigali ngari, Busesa, Nyamitwitwi ndetse na Nyamuragiza. Ni muri Kiseguru ndetse werekeza Nyamirima kuva mu masaha ya saa 12:30 kugeza magingo aya ngaya. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya muri axe ya Sisa werekeza mu gace ko bita Manyoni kuva mu masaha ya saa 2:40. Ntabwo byoroshye, imirwano yari yubuye aho M23 yateze ikiswe ambushe karahabutaka ndetse ikayitega Wazalendo. Birakomeye kugeza magingo aya ngaya, ni ibintu bitoroshye na gatoya. Turagaruka muri territoire ya Fizi kugeza magingo aya, ntabwo ibintu mu by'ukuri navuga ko bimeze neza, aho imirwano ikomeje muri axe zigiye zitandukanye ndetse kugeza magingo aya bikaba bivugwa ko ikitwa coalition gikomeje kwihambira bidasanzwe, bavuga ko ngo batari buve mu bice byabo. Kabone nubwo habayeho gusinya amasezerano, ariko kandi birumvikana neza cyane yuko aya masezerano badakomeje kuyubahiriza. Aho ngaho ndavuga coalition ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane nk'uko byatangajwe n'uwitwa Lawrence Kanyuka, akaba umuvugizi wa AFC mu 23 mu bya politiki. Ibyo byose turabigarukaho. Turagaruka ku myigaragambyo ikomeye cyane aho abasore bari gusaba M23 ko yerekeza ahangaha muri territoire ya Walikare, aho mu by'ukuri ari muri groupement ya Walowa Yungu, aho umuyobozi yarashwe n'umuzalendo wo mu mutwe wa MAC cyangwa se Mouvement d'Action pour le Changement. Uyu mutwe rero ndetse biravugwa ko uyu nguyu warashwe mu by'ukuri yitwa uyu nguyu ni Shabani Ndobo, akaba yarashwe n'uwo bita Luko Ezekiel, akaba ari umuzalendo. Aho wazalendo bageze muri 4 bose bamaze kwitaba Imana bicwa n'insoresore zori muri ibi bice. Chiko Chitambwe yagaragaye mu by'ukuri yizengurutsa cyangwa se azunguruka nyuma yo kubazwa yo gufungwa by'agateganyo. Ubu ngubu bikaba bivugwa ko yamaze gufungurwa. Byagenze bite? Turaje tubive imuzi n'imuzingo. Kabare ikitwa Mukwabo Simusiga wakozwe abagera mu 100 batawe muri yombi bakekwaho kuba ari wazalendo bihishe nyuma yuko hari imirwano ikomeye cyane yabasakiranyije na M23 bakabura inzira yo kubasubiza muri Parke Nationale ya Kauzi Biega. Joyce Ntumba nawe yatawe muri yombi. Uyu ni meya w'umujyi wa Lubumbashi, ni nyuma yuko bita Jacques Kiabula, uyu nguyu guverineri w'intara ya Haut-Katanga ndetse ifite umurwa mukuru wa Lubumbashi, ahungiye ndetse n'uyu nguyu wo muri Lualaba nawe agatabwa muri yombi. Nabyo turabiva imuzi n'imuzingo. Muri Ituri centre ya Lopa ikitwa Kodeko ndetse na FRDC bafatanyije bari kugaba ibitero bikomeye cyane ndetse ku nyeshyamba ziyobowe na Thomas Lubanga mu gace ko bita Iga Barriere. Turaje tubive imuzi n'imuzingo ukuntu bafatanyije ni Lopa naho bita Iga Barriere, byose turabiva imuzi n'imuzingo. Muri aya makuru ntabwo ndaza kuba ndi ngenyine, ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye nk'uko musanzwe mubizi, ni bwana Clever Bemba. Dukunze kuba tubana mu makuru ya buri munsi. Turaza kuba ndetse twamaze kuba tumugeza kuri panier, hanyuma dukomeze tubane mu makuru turi bujye tugenda atubagezaho muri rusange. Muze kunyemerera nge amakuru nyanzikire ndetse mu duce tugiye dutandukanye, aho ngiye kuyatangirira muri territoire ya Rucuro. Muri territoire ya Rucuro ibintu bikomeje gukomera cyane nyuma yuko imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo. Mu by'ukuri imirwano ntabwo yari yoroshye. Imirwano yatangiriye muri mu duce tugiye dutandukanye tugize groupement ya Binza, aho mu gace ko bita Kigali ngari, mu gace ko bita Busesa ndetse no mu gace ko bita mu by'ukuri hitwa Kigali ngari, Busesa ndetse na Nyamitwitwi. Utu ni uduce kugeza magingo ya twaramutse tuberamo imirwano, ikaba yatangiye mu masaha ya saa 12 ndetse
hafi n'igice akaba ariho imirwano yatangiye mbere yuko gato cyangwa se mbere ubwo twari muri studio twagiye kuva muri studio z'Intare official dusanga imirwano yubuye ndetse mu by'ukuri ikaba igeze aya masaha amakuru atugera atubwira ko M23 ndetse yagerageje gusubiza ibitero inyuma by'izi Wazalendo ndetse bahiga bukware muri utu duce twa Kigali Ngari Busesa na Nyamitwitwe. Amakuru akatubwira ko ngo abangaba bagerageje guhungira mu gace ko bita Nyamuragiza ndetse ahanga kabiri muri direction ya Kiseguru werekeza Nyamirima. Utu duce duherereye yuvuye mu gace ka Kiseguru werekeza muri Nyamirima numwo hagati mu nkengero za Parike Nationale ya Kauzi Biega. Amakuru akatugera akatubwira ko ngo izi Wazalendo Parike ya Kauzi Biega oya Parike Nationale ya Virunga. Kauzi Biega ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha bikavugwa ko ngo bari baturutse muri iri shyamba ubwo mu by'ukuri ngo bari bafite objectif ndetse ngo yo kudestabiliza iyi Nyamirima ngo byaba ngomba bakaba banakwerekera mu gace ka Gisharu. Urabizi ko Gisharu, Nyamirima, Katwiguru utu ari uduce mu by'ukuri dukunze kwibasirwa ku rwego rukomeye cyane. Ahanga rero byaje kurangira abangaba bakubiswe iza kabwana ku rwego rwo hejuru cyane. Saho gusa ndetse mu gace ka Sisa uri kwerekera mu gace ko bita Manyoni kuva saa 2 zuzuye imirwano ntabwo yari yoroshye. Ikitwa Wazalendo mu by'ukuri ikitwa Wazalendo mu gace ka Sisa werekera Manyoni kuva saa 2 zuzuye, ndabona saa 2 n'igice baestimye hagati ya saa 2 n'igice ndetse na saa 3. Amakuru atugeraho atubwira ko ngo habereye imirwano idasanzwe ahangaha ngo ndetse ngo akaba ari Wazalendo ngo zari ziturutse mu gace ko bita zari ziturutse mu gace ka Manyoni bari kwerekera Sisa aho baje gutegwa ngo ambushe idasanzwe ndetse ngo abenshi muri bo bakahasiga ubuzima ubwo bategerwaga muri iyo mibande. Mugenzi wanjye Clever Bemba yabashije kuba agera ndetse ku murongo wa telefone turi hamwe nawe ahangaha. Bwana Clever Bemba bimeze bite? Turaho bwana Macacari. Nuko ibintu bitoroshye ariko ndanakubwiza ukuri ko dukomeye. Nubwo imirwano ubona ko imirwano ukabona ko mu bice bigiye bitandukanye nubwo ari wango basinya amasezerano ariko ukabona ko imirwano nubwo ikomeje mu bice bigiye bitandukanye. Ariko twebwe mu ruhande rwacu nta kibazo turashimira Imana. Oya birumvikana neza cyane. Nari ngarutse kuri operation zikomeye cyane zabereye muri territoire ya Rucuru haba muri mu duce twinshi tugize territoire ya Rucuru. Nari maze kuyitatura akaba ari FDL ndetse zifatanyije na Wazalendo muri mu duce tugiye dutandukanye ndetse bakaba bakubitwa hitwa ngo za Kigali Ngari, hitwa za Busesa, hitwa za Nyamitwitwi ndetse na za Nyamuragira hanga Nyamuragiza akaba ari hagati ya Kiseguru ndetse na Nyamirima. Mvuga ibyabereye Isisa ndetse werekera Manyoni aho kuva saa 2 n'igice ndetse Wazalendo ngo bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Mu by'ukuri muri ibi bice hakomeje kubera ngo imirwano idasanzwe bwana Bemba aho uyu Dominique Ndaruhutse mu gushaka ngo ukuntu yava muri ibi bice bikomeje mu by'ukuri ngo kumubera ikibazo gikomeye cyane. Territoire ya Rucuru nari hafi kuyivamo ariko kandi mbere yuko nyivamo ntekereza ko hari icyo wabwira abakunzi b'Intare official muri kuri izi operation zo muri Bwito ndetse no muri Bwisha. Hariho operasiyo zo muri Bwito n'izo muri Bwisha aho ngaho harabuze za Giseguro n'ubundi hariho haragaragara ko atari Dominique Ndaruhutse. Ariko noneho hano muri Bwito imirwano muri territoire ya Rucuru muri groupe Matongo na Bambo ndetse na Gihondo FDL ziyobowe na Lieutenant Colonel Tafi ndetse na CMC za General Mbitizi baje gushamburiya Intare za Sarambwe muri ziriya groupema ariko baza kugwa mu mutego nko muri Bukombo hafi ya hopitale ya Birambizo. Umurwanyi wa CMC yaharasiwe abandi 5 barabacika bajya mu mashyamba.
Makomare muri Tongo naho muri kino gitondo habyukiye imirwano bivuga ko FDLR yari zaje kwambura ku muhanda Tongo Kabizo bava ariko M23 iburizamo ibikorwa byabo ndetse barasa hari n'abaharatiwe urumva ko ari ibindi bikorwa n'ubundi byabaye kabisa. aho wenda ni amakuru nshaka kugira ngo wenda sinzi ko n'amakuru maze utari wayavuze bwana Macacari. Ayo ngayo ntabwo nari nyavuze, ubwo urumva nicyo cyiza bwana Bemba kuba turi hamwe, ntabwo nari mvuze izo operasiyo ubundi Makomare iherereye muri groupema ni ya Bukombo ni ya Tongo? Ni ya Tongo ariko ni lokalite iri muri Bukombo monsheri, iri muri Bukombo n'uko ikora kuri groupema ya Tongo. Yego birafatanye nyine urabyumva. Birafatanye. Yes. Uri kumva yuko ari operasiyo ari kubera muri Bwito n'ari kubera muri Bwisha ariko ukabona ko hose ari ahantu hari interahamwe kuko muri kiriya gice hari abadani arabitwaga ngo ni FDL bitwaga ba Soke barashwe muri 2013. Soke mama 2023 yarabarashe hariya muri 2013 ariko haza gusigara igice cy'abari babandi bitwa ngo ni FPP abajyarugamba haza gusigara na babandi bitwa Soke kwanza niwe wari ufite bariya bitwaga Ruti. Yego kubera ko uriya ufite ya FDL yitwa FPP abajyarugamba yitwa Dani ndamubona. Nuko ngo nibo rero bari gukora operasiyo muri za Giseguro iyo ngiyo za muri Binza mbese reka dufata muri za Binza ariko ubona ko intare za Kanamwe zamereye nabi gace rero ko muri za buku muri groupe nako muri sheferi ya Bwito ni uri gusangamo bari aba FDL bari kumwe n'abantuza na ba Omega nyine muri Foka. Birumvikana abangabo muri Binza nabo bakomeje kwiyita ngo ni wazalendo ariko kandi birazwi neza cyane yuko ari FDLR ziri kopera muri zira axe. Bwana Bemba nyemerera duse n'abavuye muri ibi bice duse n'abagarutse gatoya twerekeze, hari inkuru nabashije gukurura yo muri territoire ya Warikare. Sinzi niba ushobora kuba wayibonye, ni inkuru yo muri groupema ya Waloa Yungu aho mu gace ko bita Kimua umuyobozi ngo w'urubyiruko ngo yaje kuraswa na wazalendo bo mu mutwe witwa Mark ngo ni Mouvement d'Action pour le Changement, akaba uyu muzalendo ngo akaba yitwa Nuko Ezekiel, akaba yaje kurasa witwa Shabani Ndobo. Uyu Shabani Ndobo akaba ari umuyobozi w'urubyiruko hano rero mu insoresore ngo zarake ku rwego rukomeye cyane ngo ndetse wazalendo zigeze muri enye ngo zimaze kwicwa n'insoresore ndetse ngo n'abana bambura n'imbunda ngo ariko kandi ngo ari nako abo basore basaba ngo intervention ya mama 23 ngo kujya kubatabara ngo kuko barambiwe imibereho mibi ya wazalendo bahangaha muri groupement ya Waloa Yungu hano muri Warikare. Bwana Bemba yego hano ni muri Warikare ngo ni umuyobozi w'urubyiruko muri Waloa Yungu muri territoire ya Warikare mu ntara y'Amajyaruguru. Umuyobozi w'urubyiruko yishwe arashwe n'inyeshyamba zibumbiye mu ihuriro rya wazalendo ikanakuna leta ya Kinshasa. Yarashwe n'abarwanyi bo mu mutwe witwa Mouvement d'Action yego pour le Changement. Amakuru akavuga ko nyakwigendera yarashwe ku manywa y'ihangu mu gihe yarimo atembera mu gace ka Kimua. Urubyiruko rwo muri ako gace rwahise rwivumbagatanya rutana mu mitwe n'abarwanyi ba wazalendo bamaze igihe bazengereza abaturage. Muri ubwo bushyamirane abasirikare ba FARDC barahagobotse ariko nabo bavunderezwaho ibitutsi kuko nabo bari mu bahuza abaturage umutuzo ndetse bakanakorana na wazalendo ndetse bagakora n'ihohoterwa abaturage. Ubu bwicanyi buje nyuma y'uko wazalendo basubiranyemo bo ubwabo hariya muri kariya gace muri Kimua.
ubwicanyi buje nyuma y'igihe gito abo wazarendo basubiranyemo muri aka gace ka Kimuwa aho hari uwarashe bagenzi be, umwe yasiga ubuzima abandi 3 barakomereka. Kugeza ubu bice bigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu ntara Kivu zombi haracyagaragara umutekano muke, ariko wajya mu gice kigenzurwa na M23 Alliance Fleuve ugasanga ko genzurwa neza umutekano ko umeze neza. Hano abantu batacana ntabwo ari ubwa mbere tuvuga inkuru ngo wazarendo FARDC bicaye. Ko iyo ndabona ko turatubwira ati wazarendo ahubwo turakora bati muri kino kintu cy'umweru wazarendo wishe wazarendo abanaba FARDC yishe FARDC abanaba, sibyo? Yego bo niko bisanzwe, ubona ko mu by'ukuri ari ibintu bisanzwe, tuvuga ngo nk'uko bisanzwe bonge barasanye nk'ubwo buryo. Yego gusa usanga ko abantu cyane cyane twaba muri societe civile cyangwa abavugizi b'urubyiruko cyangwa abavugizi ba jeunesse reka tuvuge gutyo, usanga ko abo mu mitwe yitwaje intwaro babibasira cyane kuko ejo mu minsi yatambutse uwari uhagarariye sosiyete kominote mu rwego rw'igihugu yabaga Igoma yishwe na Dominique Ndaruhutse. Dominique Ndaruhutse ni umuhutu ariko yica uhagarariye sosiyete kominote hutu jeunesse ya kominote hutu mu rwego rw'igihugu muri Goma yamwishe. Ibaze ni ukuri. Ibyo rero ko jeunesse cyangwa abandi bahagarariye amakominote udusanga ko bibasirwa cyane n'iriya mitwe yitwaje intwaro cyane ngo bazi ngo bajya badenonsa ibikorwa byabo bibi, ubugizi bwa nabi bakabuvuga bagatanga amakuru. Rero baba bumva bayobora abantu badashoboye kuba bakwivugira, bagakuramo imitwe bagasigara bayoboye nk'abayoboye amatungo, nk'abayoboye ingurube yibwa n'amatata. Yes, ino nkuru reka nyivuge. Oya yisimbukire ivuge. Umuntu utari wakonje kuva ejo nimugoroba imirwano hagati ya M23 na wazarendo muri secteur Katoyi ndetse na za ufamanzi ya mbere ufamanzi kabiri. Yego, inyuma y'aho wazarendo 17 baje kwiremeta kuri M23 ahantu bita za Cyugi, abanyito kwa General Matata baza bageze mu nzira bararasana M23 iza gutabara. Donc reka wenda bivuge neza n'ubwo abarwanyi bo kwa General Matata bagiye kwiripotinga muri M23 17 noneho bagenzi babo, ariko hari n'indi nkuru twabonye yejo abandi bari baje kwiremeta nabo bigenda gutya abandi bari batuje kudaita ntabwo n'umuntu twari nayo imeze nk'ingi. Twakoze inkuru imeze nkayo, ariko tuvuga yuko hari ababanjirije bazanywe na Colonel Gifaru, ariko kandi nyuma yo kuba Colonel Gifaru yarazanye bari abayobozi n'abandi bakajyanwa ndetse ku centre de formation, hakaba hari abandi ngo bashobora kubakurikira ku bwinshi. Biragaragara ko rero abo babakurikiye aribo batezwe ndetse bagategwa na bagenzi babo bari babakurikiye. Yego, hano rero ngo kwa General Matata baza bakurikiye bagenzi babo kubarasa kugira ngo batajya muri M23, ariko M23 iza gutabara cyangwa gukiza. Irasaba biro kwa Matata undi umwe M23 ifata amateko abandi bari nabwo uramenyekana. Abarinzi bo bamaze kugezwa mu ntare za Sarambwe n'imbunda zabo zatumye M23 idukira muri operation muri groupement ya Ufamanzi ya mbere na Ufamanzi ya kabiri ndetse no muri secteur ya Katoyi hafi ya biro. Ubu isasu riri kuvuga hafi ya biro, hafi ya secteur nuwangu hari hafi ya za nuza ya za nuwangu ya za hospitali yo ngiyo. Ntabwo byoroshye na gatoya. Uri kumva ko ubu ngubu naho utameze neza nyine, uri kumva ko ari umuriro. Yes, nyemerera rero bwana Bemba niba mu by'ukuri twaba wenda tutavuye muri territoire ya Masisi vuba duhite dusimbukira muri Pinga
pinga nayo tuyijagajaga turebe ibya pinga hanyuma tubone tujye muri Kivu y'Epfo. Hano muri pinga hongeye kugezwa abasirikari benshi bavuye Warikare centre. Pinga ni kuri aerodrome ya Kingasa. Abasirikari ibihumbi, abasirikari 700 bahageze ba FARDC baje baturutse Kisangani Warikare Pinga. Inyuma y'iminsi 17 bavuye Kisangani bamaze kugezwa Pinga. M23 igiye kumenya ayo makuru nayo yohereje bataye ya Special Force mu nkengero za Pinga, bikaba biri guteza ubwoba muri byinshi muri Warikare Axe Pinga. Ndetse Wazalendo bakaba batangiye kuva muri Pinga ngo FARDC irwane na M23. Bikaba bizashoboka. Bakimara kubona ngo abasirikare 700 noneho baza babona ko na M23 mu nkengero za Pinga nayo yazanye abandi Special Force. Noneho ngo Wazalendo ziravuga ati ngo bino bintu ntabwo twapfa kubibyivangamo. Bariya ni igisirikari kandi M23 yavuze ko izafata Wazalendo ikabavanga mu gisirikari cyayo, igafata na FARDC ikabigisha igisirikari. None ngo twebwe twaba turi bya byatsi birwaniraho n'inzovu. None inzovu zigiye kurwana n'intare, nubwo inzovu ari nini intare irayica. Byanga bikunze. Hano bagaragaza ko intuza ari nk'inzovu FARDC, ariko noneho inzovu zigiye guhangana n'intare. Ni kwerekana ubwinshi n'ibikoresho. Ubwinshi n'ibikoresho ariko bidafite abantu bakaze. Ngo n'ibifaru bwana Bemba, hari icyitwa igifaru ngo cyo ku rwego rwo hejuru cyane ngo badeployinze bamaze kuba bohereza ngo ibifaru ngo bigeze kuri 70 ngo bifite n'ikoranabuhanga ngo rihambaye. Ariko Pinga ntabwo byari byahageze. Oya, ntabwo ari Pinga byoherejwe, urumva ni ibifaru byatangiye kugenda bivugwa ngo bivugwa yuko bigiye koherezwa ku rugamba ngo bitandukanye n'ibindi, ngo binashobora ngo guhanura za drone za kamikazi biki bagiye bataka. Ariko urabona ko n'ubundi M23 bikeneye nibabizane ejo ni dotation, kuko ejo batazavuga ngo u Rwanda rutera M23 inkunga. Barebe ababatera inkunga bariwe n'ubundi bazanye ibikoresho. Ese ko cyose waba gisegeta pera inkunga hose mana ubu ngubu ko bafite ibifaru za autobende ko baguze M23 ikaba bifite, urumva bazavuga ati nango n'urwa ari amasharde komba n'ibintu n'uza n'ibyo mama blende byavuye muri FARDC cyane kabisa. Kidote M23 ni Kirombo. umuterankunga wa mbere. Nyemera rero duhita dusimbukira muri Kivu y'Epfo, dusimbukire tujye muri teritwari ya Kabare. Amakuru nkesha imbone yanjye iri hariya muri teritwari ya Kabare bwana Bemba, twababwiye yuko M23 yakoze ikintu bita sentire cyangwa se umukandara wo ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse wo kurinda ibitero bishobora kuba biturutse muri Parike Nationale ya Kauzi-Biega. Muri iki gitondo kugeza mu masaha ya avamidi n'ubundi hakozwe icyitwa umukwabo ngo ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, ukorerwa mu gace ko bita Kirundu. Kirundu ni umukwabo ngo simusiga bya bindi bakunze kwita buklaje, ngo nyuma yuko hamenyekanye yuko muri aka gace gashobora kuba karimo inzalendo nyinshi zaturutse muri parike, hanyuma zigafungirwaho bariyeri cyangwa se umupaka zikabura ukuntu zasubira muri parike, ngo bazindutse babatoragura mu gace ka Kirundu ngo ku bwinshi, aho ngo babarirwa ngo hagati y'190 ngo baba bafashwe ngo bakaba bari kwerekezwa za Bukavu. Bashobora benshi kubona imirongo minini cyane iyo abantu bashorewe bakabibona kuri social media. Bukavu ntiyiburira gufotora ndetse no kugira ute bakagira ngo wenda ngo nabasore bafashe, ariko n'inzarendo bagiye batoragura muri biriya bice byo muri Kabare bwana Bemba.
yego ubona ko ibintu navuga ko bitoroheye ririya huriro rya guverinoma ya Kinshasa bwana Matatari hano ngo imirwano n'ubundi muri iki gitondo hagati ya 23 na Twirwaneho barwanye na Wazalendo muri chaîne de montagne ya Mitumba hejuru gato mu ya route nationale nimero 5 muri chefferie y'Abafurero yariya muri Rurambo Kahororo ndetse na Murungu nuko ngo makumyabiri na gatatu yazanye n'intwaro n'abasirikari benshi mu kugaba ibitero kugira ngo ifate kiriya gice iyi mirwano imaze iminsi itatu natwe twivuga ariko irakomeje aregana n'ubu yego iminsi itatu ikurikirana makumyabiri na gatatu iri guhonda Wazalendo hariya ni ukuvuga hariya baravuga ngo makumyabiri na gatatu ikomeje gutaraverisa no kuhavansa muri chaîne de montagne ya Mitumba iriya igiye isa naho iri siritromba siyarwana n'uwawugiye ubwo buriya ni imisozi yunamiye yes umuhanda nimero ya 5 kabisa kugira ngo ibashe gukora icyo offensive muri Uvira kandi maakse twavuga akse Kamanyora Uvira iyo misozi irimo makumyabiri na gatatu kuri route nationale nimero 5 akse Kaziba Rurambo kugira ngo makumyabiri na gatatu ikomeze gukora icyo bita contour cyangwa gukikira yego iri kugendera muri ho plateau na moye plateau ya chefferie y'Abafurero bakaza muri akse Nyangezi Businga Rubarika makumyabiri na gatatu ikaba yagiye iri gusatira kugira ngo ijye gufata hariya mu misozi iri muri yunamiye icyana muri gurupoma icyara Ruvungi yego Kahororo Murungu kugira ngo ibashe kwiga ahantu bita Kitundu baka ni umusozi urunda Kitundu umusozi uri hejuru ya Uvira neza ukabona ko hano makumyabiri na gatatu nimara kuba bamaze gufata wa musozi wa Kitundu yego iraba iri hejuru ya nuza ya Uvira hariya muri uwo musozi iriya misozi hejuru Nyangezi urabizi makumyabiri na gatatu irimo na za Businga na za Rubarika ariko Rubarika niyo afite kuko Rubarika nayo isa naho iri hasi gake ishaka kugira ngo ifate iyo misozi yose nirangiza ubundi babwira ati mwabavuna mwese mwe noneho ngaho turebe ko mwaguma aho ngaho batangire kwivanamo urumva ko ni plan yo ku rwego rwo hejuru cyane yo kukonturuna ndetse ubunamiye neza ku buryo buriya biragorana cyane kuba umuntu yagutanze access strategique kugira ngo umurwanye urumva niyo ya plan yo wa mukatanyama yatubwiye avuga ati inzira yose ni ugufata aho plateau ukamanuka Minembwe ugakubita za Fizi iyo misozi ya Fizi warangiza ubundi Uvira bakikuramo yego cyangwa bakerekera Burundi cyangwa bakajya kwiyahura muri lake Tanganyika urumva ntabwo bishobora koroha na gatoya yego yes twihuse rero cyane hari andi makuru kugeza amagingo ya ngaya ari kugenda angeraho ndetse turahita dusimbukira sinzi mfite amakuru yo muri chefferie ya Ngweshe bwana Bemba ni imirwano yaramukiye mu masaha ya mu gitondo mu gace kitwa Muzinzi mu gace ka Mubone ndetse n'agace ka Bwahungu ni uduce tubiri tugeze muri dutatu natwo tutari kure ya Parike Nationale ya Kauzi Biega aho Wazalendo ngo bakomeje gutabaza ku rwego rukomeye cyane bavuga ko barimo baravuga bati uko byagenda uko ariko kose ati nyabuna bwana Makanaki kuko biravugwa ko ari amafosi yo kwa General Autoproclamé Makanaki bavuga ati mudutabare mutwohereza ibikoresho munition amakoti ati abana barwaye imisonga ati mbeho ntiwareba ni kwa kundi bohereza utwana tuduhinja ngo nitwo tugiye kurwanya mu 23 none baduhejeje mu mashyamba babuze ukuntu bavamo Bemba muri utu ducere twa Muzinzi twa Mubone babuze aho berekeza ubu ngubu barimo baratabaza
ngo baranarwaye ngo baboherereze imiti. Urumva ntabwo biboroheye Bwana Bemba. Yes, twihuse cyane rero, hari andi makuru unyemerere rero mpita nsimbukira muri Ituri naho imirwano irakomeje. Ni hagati, ni muri centre ya Lopa ndetse ni centre yitwa ya Iga Barriere. Inyeshyamba za Kodeko zikomeje gufatanya na FRDC mu kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Thomas Lubanga ukuriye umutwe wa serpe ni wa Thomas Lubanga. Ni umutwe mu by'ukuri urwanira abaturage b'abahema bakomeje kwibasirwa ndetse no kwicwa. Uyu mutwe rero bakaba bawise ngo ni allié, cyangwa se bavuga ko ari allié ya AFC mu 23, bakaba batangiye kurwana mu masaha ya mu gitondo. Ntabwo Bwana Bemba imirwano y'ahangaha iri kubera kure y'umujyi wa Bunia, kuko ni mu nkengero za Bunia, umurwa mukuru wa Ituri. Bari kurwana mu birometero bitari hejuru ya 25, kuko iturutse Lopa winjira Bunya ni 25 km, niho bari kurwanira. Benshi bakavuga ko ngo biteye ubwoba bukomeye cyane, ni nyuma yuko ingabo za FARDC zisha abaturage batari bake hariya mu gace ka Lopa na Iga Barriere. Thomas Lubanga rero yavuze ati ibi ngibi ntabwo ngomba kubyihanganira na gato, nagiye irahe ari byo ndi kuzira. Ati rero uko byagenda uko ariko kose, ati nibi ngibi nabyo ntabwo mwanyikira abaturage ndebera, ati bwaba ari ubugwara, ati turarwana ahubwo ivumbi ritumuka. Uyu mugabo nawe yakamejeje Bwana Bemba muri ibi bice. Ntabwo byoroshye, iyo urebye usanga ko Thomas Lubanga buriya yegerejwe na guverinoma ya Kinshasa, nawe bisaba kugira ngo yitabare, bisaba kugira ngo nawe yihagarareho kandi yitabare, kuko bitabaye ibyo ngibyo n'ubundi yakomeza gusuzugurwa n'abari abasirikare bo muri FARDC ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Hanyuma andi makuru dufite hangaha nuko kugeza magingo aya ngaya aho bita uyu ni bamwita Joyce Ntumba, nabwo twamaze kwinjira mu makuru ya politiki. Ko bita Joyce Ntumba, uyu nguyu ni meya w'umujyi wa Lubumbashi. Iyi Lubumbashi iherereye muri ho Katanga. Uyu ni umudamu uyobora umujyi wa Lubumbashi, umwe ni umujyi ndakeka wa kabiri mu gihugu mu mijyi ndetse ikomeye. Bakaba bayita ngo ni capitale économique, Kinshasa ikaba capitale politique, Kisangani ikaba capitale militaire, umujyi wa Goma ikaba capitale touristique cyangwa se umujyi w'ubukerarugendo. Joyce Ntumba akigera Kinshasa yamaze gutabwa muri yombi, yafunzwe nawe akekwaho imikoranire n'uwo bita Jacques Kiabura. Uyu Jacques Kiabura yari guverineri w'iyi ntara n'ubundi ya Katanga, akaba yaramaze gutoroka, benshi bavuga ko ashobora kuza muri AFC mu 23, kuko n'ubundi nawe nta yandi mahungiro, nta handi umuopoza wese uri guhigwa na Kinshasa nta handi ahungira uretse muri 23. Uyu rero Jacques Kiabura biravugwa ko ngo yaba yakoranaga n'uyu Joyce Ntumba. Uyu mudamu nawe akaba yamaze kuba atabwa muri yombi Bwana Bemba. Ikindi wa mugabo kera kabaye bita Christian Chiwe Songesha Bwana Bemba yagize atya ata uwo bita Vital Kamere rwa Kanyinginyi mu mutego w'umushibuka. Aravuga ati ngewe ndi pastoro, ati ngewe mu by'ukuri ndavugisha ukuri, ati uwitwa Vital Kamere plan twari tuyisangiye, ati yarabize, ati yarazi n'itariki Tshisekedi azapfira. Ariko baruko amabanga atangiye kuyasohora, kuko nabonye ni Colonel Frank Ntumba wari ushinzwe uburinzi bwa doke, nawe ukuriye ingabo zirinda perezida, nawe yatawe muri yo, bavuga ko nawe yari ari muri iriya kudeta. Ukabona ko ntuze nawe bamaze iminsi bamutunga igikumwe uriya mugabo Vital Kamere, ariko ukabona ko ari akantu kishe kuri Vital Kamere ndetse na ngenda mbivuga. Ndavuga ko ushobora gusanga ko Vital Kamere ndetse n'igisirikare cya Kongo Joseph Kabila ari akantu ko navuga yarabiziho cyane.
urabona ko harimo amacenga menshi byaga bikunze urumva perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo ntabwo akemerera abakuriye ari ama institution yakomeye bene kara kageni yaba ubita Sama Lukonde ukuriye Sena yaba Vital Kamerhe nta burenganzira ubu bafite bwo kugera impande ya perezida nuvuga ngo Tshisekedi asigaye arya rimenge ubu ngubu ntabwo akizeye umutekano we kuko asigaye abona abo yafataga nk'inshuti ze aribo bahindutse abanzi aribo bagambanye ubu ngubu ntawe akizera bwana Bemba urumva ko bitoroshye na gatoya kabisa. Wareba uriya Musani Ntaganda Bosco yarakubwiraga ngo niyo ngo areze mu gicucu cye baragitinyaga ngo nacyo cyamugambanye kabisa. urikuvuga ko urwego rwo yari arimo icyo gihe n'ubwo wenda buno ari mu maboko atarayirahe inabyo Gisegeti noneho buno yicayemo ko ari we atizera n'abagore n'umugore we n'abana niko bimeze kabisa bwana Bemba ndabona ko ari dusoje tugana wenda ku musozo washimira abakunzi bacu ndetse n'abasezera hanyuma tukaza gusubira mu makuru yacu ataha. yego reka mbifurize kugira imana n'amafaranga. Urakoze cyane bwana Clever Bemba turamushimiye kuba twabanye muri aya makuru muri rusange tubasaba nyabuna gukora icyitwa subscribe like and comment byaba ari iby'ingenzi cyane ku rwego rukomeye ariko kandi tunabasaba nyabona reba aho munsi ukore ikintu bita like hari akaganza kari aho hasi ushobora kuhakora hanyuma ukaba ukoze like ushobora gufata video zacu ukazipostinga hanyuma tukareba yuko dushobora kugenda tuboostinga twegera hejuru gake gusa tunabashishikariza nyabona niba tujye iki kiganiro tukigeranya ahangaha andika muri comment shyiramo udutima ndamenya ko iki kiganiro wagitangiye ndetse unagishoje weho udukurikiye muri comment ukaba ugeze kuri uyu munota gira ikintu wandika muri comment uvuge ko wandikemo umuti ushyiremo umutima mu by'ukuri kugira ngo tuze kureba mu by'ukuri abakurikirana ndetse bagasoza iyi emission cyangwa se ikiganiro. Ikindi tunashishikariza abafite ibicuruzwa byabo nyamara mw'abantu mwe wabuze umuranga yaheze mwanyina mushatse mwatwegera tukareba ko ibicuruzwa byanyu twagerageza kubimenyekanisha aho waba uherereye hariho hose dore ko mu by'ukuri byaba ari byiza cyane abo muri Kongo ndetse n'abo mu Rwanda mwese tubahaye ikaze. Ushobora kutwandikira kuri 07 ushobora kuduhamagara ku telefone isanzwe kuri 07961076 tukaganira kuri WhatsApp naho ni 0722774637 ubundi tukabonana tukavugana no muri Kongo ndetse nimero zanyu muraza kuyibona muri description hepfo. Koze cyane amakuru yacu nakagaruka ciao.